Anksčiau tai taip, nes jeigu 5 vidurinės direktorius pasakė ypač, kad dabar tokiems nebūtinai mokytis, tai kaip čia nesijausia diskriminuojama. Iżda issa Ivona tattendi ta' kuljum ċentru li jispeċjalizza f'servizzi għad-diżabbli. Iċ-ċentru ta' Vola Kupju joffri taħriġ vokazzjonali biex jgħin persuni b'diżabilità jitlu fis-suq tax-xogħol. Ivona qed tieħu korsijiet fil-kontabilità. Taip jaučiuosi, kadangi aš jaučiu daugiau įsigijusi žinių ir esu pasiruošusi psichologiškai. Žinau, kad yra tokių žmonių dirbančių ir kadangi aš šiek tiek pergyvenu, bet vis tiek aš, žinau, kad aš būsiu ten apmokyta ir... Issa tinsab fil-mument li żjed diffiċli. Trid issib xi ħadd li jimpjega u interessat fl-applikazzjoni tagħha. Il-ġlieda kontra l-preġudizzi tibqa' priorità għal ħafna nies. Le gros problème en matière de discrimination est qu'elle est héritée d'une tendance historique où l'individu a tendance à discriminer l'autre parce que l'autre a une différence et qu'un code de valeur d'une société va avoir tendance à se préserver et à rejeter la différence. Donc tout l'enjeu est de changer cette première approche et d'avoir une approche positive à la diversité qui donc passe par de la sensibilisation et par un travail d'éducation profond. Nirritornaw lura f'Belfast. Good morning. My name's Aidan Fitzpatrick. I'm one of the Employment Development Managers here in the Equality Commission. You're all very welcome to the Commission today for one of our employer training sessions. Today we're going to cover an overview of equality law here in Northern Ireland. We're going to concentrate today on the... Il-Kummissjoni għall-Ugwaljanza torganizza regolarment sessjonijiet ta' informazzjoni għal min ħaddem. Even with the best of legislation, either at a European or at the national level, you cannot be sure that discrimination will stop unless the mentality of each of us changes. In-nies jibżaw mid-differenza. Wara li studjat Londra, Santa għadha kif ritornat lura f'pajjiżha Litwanja. Vilnius taf li trid terġa' tadotta r-riflessi l-antiki tagħha u taħbi l-fatt li hi lesbjana. Man atrodo, dėl abiejų dalykų aš nesistengiau to sakyti, nes visų pirma, aišku, aš niekada jokio agresyvumo nepatyriau, bet ir nenorėčiau. Ir aš tiesiog laikausi tokios nuomonės, kad kam sakyti žmonėms, kurie to nesuprastų, kam jiem reikia žinoti, nes tai sukeltų daugiau problemų. Id-diskriminazzjoni tista' tinstab fuq sma oħra l-barra mix-xogħol. Diversi assoċjazzjonijiet jagħmlu ħilithom biex jinformaw lill-pubbliku dwar din il-kwistjoni. People still can be bullied in school, and schools have no legal obligations to take any action against bullying. You can be still called and sent to a veterinary doctor when you're going and reveals that you're homosexual, as one man from Poland revealed to us. A couple from Portugal, lesbian couple from Portugal, told us that when they were having a romantic dinner in a restaurant, they've been asked to leave. Fil-mument li l-missuq tax-xogħol, l-uniku forma ta' diskriminazzjoni projbita fl-oqsma kollha tal-ħajja b'direttiva Ewropea hija diskriminazzjoni għabbażi ta' razza u oriġini etnika. Diversi organizzazzjonijiet għamlu sejħa l-estensjoni tal-leġiżlazzjoni preżenti biex tinkludi l-forum kollha ta' diskriminazzjoni barra mis-suq tax-xogħol. Il-Kummissjoni Ewropea konvinta wkoll minn dan il-bżonn. The organizations that support the interest, they're all in favor. The business world, perhaps a bit afraid of complications of a legal nature, of a financial nature, and some member states who are saying, well, is this not something we can sort out ourselves without the European Union? But my response to the negative voices has always been, we are not talking here about something which we, how shall I say, should think about as a luxury which we can or cannot afford. Non-discrimination is related to the fundamental value which the European Union is proud of equality between each and every one of our citizens. Good morning, you're through to the Legal Division of the Equality Commission. Paddy Conway speaking, how may I help you? I applied for promotion work and I didn't get it. And the person who did get it was much younger than me and of a different race, and I just wanted to know what I should do.
if you believe you've been discriminated against. Sanzjonijiet ibsin jistgħu jiġu applikati għal diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi. Vittmi ta' diskriminazzjoni jistgħu jippreżentaw il-menti l-qorti u jirċievu assistenza f'dan ir-rigward minn organizzazzjonijiet tal-ugwaljanza. Of the 3,000 individuals who come to each year, about 500 apply to us for legal assistance with help, and our staff again advise people how to apply for legal assistance. Once they're assisted, our staff also provide legal representation for them in the local courts and tribunals. The ending was that the case was proven and I was awarded substantial compensation. Terry McCoy ġibek ikkumpensat il-fuq minn 70,000 lira sterlina f'danni. Is-sanzjonijiet ivarjaw minn pajjiż għal ieħor u d-direttivi Ewropej jistipulaw biss li s-sanzjonijiet applikati jridu jkunu effettivi, proporzjonati u diswassivi. Okay, we're now in Sandy Row, which is pretty much 100% Protestant. It's a Protestant enclave situated in South Belfast. Riccardo Caffola daħal il-qorti wkoll minħabba tipi ieħor ta' diskriminazzjoni. Huwa kien manager f'Lukanda fil-Parti Protestanti ta' Belfast. Fil-waqt li l-parti l-kbira tal-personell kien mill-komunità lokali, għadaqstant protestanti, Riccardo u l-assistenti tiegħu kienu kattoliċi. The local community had issues with us because of our religion and because of our position within the hotel as well. Riccardo u l-assistent tiegħu tkeċċew mid-diriġenti tal-Lukanda wara li ħadu ċerti miżuri dixxiplinari kontra ċertu impjegati protestanti. We were fired actually for the reason of poor timekeeping. It was later found that because of our religious beliefs, that's why we had been fired. Riccardo ħa ukoll parir mill-Kummissjoni għall-Ugwaljanza u rebaħ il-kawża tiegħu fil-qorti. Ejja nerġgħu morru lura għal Ivona, hija għandha kariga fis-supermarket fejn irnexxilha ssib l-ewwel xogħol. Kęstutis Atrankų vadybininkas, laba diena Kęstuti. Mes su Ivona atvažiavom apžiūrėti darbo vietos pritaikytos neįgaliajam, dirbti kasoje. There is a lot of misunderstandings about what disabled people are capable of. They are very often looked at people that cannot do certain things instead of what they can do. And the disability is then seen as a very big obstacle, which in practice it may not be. But even if it's an obstacle, it's very often possible to address that. Kien iċ-ċentru ta' Vala Kuppju li konvinċa lil dan is-sit ikollu fiduċja f'Ivona. Iċ-ċentru jsegwi wkoll l-andament tal-istazzjon tax-xogħol tagħha. Mūsų visuomenėje vyksta teigiami procesai, dideli teigiami procesai neįgaliųjų socialinės integracijos srityje. Tačiau vis dėlto dar mūsų visuomenėje pasitaiko atvejų, kai darbdaviai, kiti visuomenės nariai vis tik neatsikrato tų stereotipų apie ir to neigiamo požiūrio į neįgalųjį kaip į lygiavertį darbo rinkos dalyvį. Anki jekk ix-xogħol ta' kaxxier mhuwiex il-karriera ideali ta' Ivona, hija qatt ma ħolmot li kellha tagħmel l-ewwel pass tagħha fid-dinja tax-xogħol. Kažkaip atrodė, kad neįmanoma tai. Na, ypač kasoje dar tokia didelė parduotuvė, tai nebuvo nesvajonės. Fl-Ewropa mijiet ta' organizzazzjonijiet u proġetti miraw li jġildu d-diskriminazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea ma tillimitax l-isforzi tagħha l-leġiżlazzjoni biss. Hija tassisti wkoll numru tajjeb ta' dawn il-proġetti, speċjalment dawk li jiffukaw fuq l-arfin tal-pubbliku. Torganizzaw wkoll taħriġ u kampanji ta' informazzjoni. Barra dan il-Kummissjoni Ewropea konvinta li qed jista' jsir progress fil-livell nazzjonali. We are now in contact with all the member states because we have looked at the national legislation and we have come to quite a number of questions whether the basic rule at the European level has been properly translated into national law. That is the role of the European Commission, to make sure that what has to be done is done properly. And we believe that there is still improvement to be done.
And since we have come to that conclusion, we think there is an extra reason to look wider now and to look also at the other causes of discrimination outside the workplace. Id-diskriminazzjoni xorta waħda għadha teżisti fl-Ewropa iżda l-applikanti tal-Unjoni Ewropea għandhom numru dejjem ikbar ta' mezzi għad-dispożizzjoni tagħhom biex jikkumbattu l-forom differenti ta' diskriminazzjoni. Wieħed mill-komponenti ta' din il-ġlied huwa dritt li wieħed jitkellem dwar din il-kwistjoni kif għamlu dawn il-persuni. Dalwaqt jkunu nistgħu nittamaw li l-persuni kollha bħal Ġesprit, Ivona, Ricardo, Arnolda, Sterja u Santa jkunu protetti minn dawn il-forom ta' esklużjoni.